Ngiyabonga Gibbs. Kunzima ukuthi sikhulume ngendaba zenotho lelizwe singakhulumanga ngendaba zombuso. Kunganxa singakhangela emzini sibini indaba yomdeni ukuthi sithi ubaba lo mama mabesilwa abantwana bengazisana ungela budlelwano phakathi kwabo. Kunzima ukuthi inotho yomuzi ikhule. Abantu lapha bazivisisana khona kuba lokudlelwano kuba lokusebenza ukubambisana indlela abantu basebenze bakhe inotho yabo bebonke. So weZimbabwe kufuna ukuthi abantu bavumelane ukuthi esifuna ukwenza ngeqiniso ukuyini yikubusa kumbe yikukhulisa inotho yelizwe. Singaba le US dollar, singaba le euro, singaba le bond, singaba lani, kodwa ma abantu bengahlangananga basebenza bonke akula lutho oluphumayo. So mina indaba engayitsho ukuthi eZimbabwe kufunakala ukuthi kube lesikhathi sokucabanga, isikhathi sokuthi abantu bahlale phansi bavumelane sibili ukuthi into abayifunayo elizweni kuyini. Singabe sithi sidlalisa isikhathi sithi sifuna ukuthi kubuse abantu beZanu-PF, kubuse abantu beCCC, kubusibane, kodwa akutshintshi lutho ukuthi mbano obusayo masingalungisisanga udabulilo oluhluphayo lokuthi akula budlelwano phakathi kwabantu beZimbabwe. Since 1980 we have been fighting and kumele sithole enye indlela yokuthi siphilisane ngayo elizweni lethu leZimbabwe. Once abantu bezivisisana uzabona ukuthi inotho yelizwe iyahlala elizweni ngoba sesiphuma sisiya ngapha kuletho lokubalekela nxa kuyikuthi ekhaya uyaphileka nyabe ngidingane eNetherlands omunye abedingane eSouth Africa kade samaZimbabwean athola omunye seseSomalia omunye endaweni esasithi ngeke satholakala sikhona.